Kepada seluruh masyarakat Belangkin kata Kamu Bintang, nyo ka tahu ka apa pun yang na rencana untuk nak baju makanan tahu nyo ka jen bedo. Tahu. Hai ibu bapak, hai kajen beda. Hai ibu bapak, hai kajen beda. Wadai kasau. Hai ibu bapa yang mantang tenun, nyo kajen bedah wadai kasau. Hai ibu bapa yang mantang tenun, hai kajen bedah wadai kasau. Tak kusumku mangata baju ngan keluarga. Tak kusumku mangata baju ngan keluarga. Hai ibu bapa, hai kajen bedah. Hai ibu bapa, hai kajen bedah. Wadai kasau. Bulan Ramadan, bulan mulia, jak tanyarakan taja puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jak tanyarakan taja puasa. Baju busawo, hai rakan buku lemak mangata rasa. Baju busawo, hai rakan buku lemak mangata rasa. Ibu bapa, hai kajen bedah. Ibu bapa, hai kajen bedah. Wadai